thì hello tôi cái chính trị và đây bật fishing competition khả được của phòng kháng nải là đơn cái chính committee mình nè bật USP bật USP là cả bật state bật việc đến việc ấy là gì bật cái ấy cái begin lệ năng này smart kebenkong kalong ba matakas ni ke ke district council affairs department trong comment clear kalau revoke ia ketokena position trong ke district council Khasi Hills autonomous council ke ba I permission untuk fishing competition hadian baka district council affairs kalau revoke ia ketok Option trong cái district council, yes Khasi Hills Autonomous Council, ini resim yang juga action ba ingin revoke, ya baru ki permission ke council kelada kerang with immediate effect and until pada rodas. Kata gue kebaal long ba lor ke jingjiang alada ada point ya ke judicial inquiry pat keling SP sim sumoto ya ke case ini likely ki mat bang keren bat bangi sim ya ke rai entah kasu yang lem juki ki lapuan yang bat kila iwan miru kumcu naki nong sal senong jangka ai kena sekolong te yakiru ngong ba mak yak ai belajar ke an kan yai mak kan sim ya ke jong nanti ba yaki ai bagi kwa itag jeng baik man ong yaki bangin sapek bat mahal nama ketua pol wan kelampat yo kena ke location na po district council affairs te bagi orang ba ngin hap snai SOP hagin sang long ready bagi SOP dari hadian bala baka komen gelagap revoke ya ketulisan juga Khasi Hills Autonomous Council yang ngin hap kip bayan ya kita SOP tak hendak sah berdebat kini kejengnya dan kini di competition baru sekata hadu lap nong hadu ujun haswa trong ketuk nufsion trong ke council kiwan pan permission mang bat hadin ketuk nufsion kelik pan permission dapo district council kidon ki to ki permission trong ki bangiyo pak pusing yo hadin berdak ku event Kumpulan kena kis ke mak spesifik ke pam renai ngaklam yo batot menek ong lawan ai ke cepo office nang la check no Facebook ki mak ong ki klam yo bat iklam wan ban ikenduk hang ne mak ban pan ta ki SOP ni kata mak ki ruki adbit lek wan po office like ai tang ba office ki ong ki mak kling jo ki ruki klem lak ngal ong wan pen i la ke don receive ni katai ai klem lak pen i kata ke receive al de diang tek office wat lan dei directly